selanang baris wadone diaturi jalannya acara temuan. Ayo diatur barisnya muternya kangge panitia. Wadon lan si pengantin manis mesame karo somai gawe bunga sing dadi lanang sumpinge kembang ai kembang wijaya pengantin baru salam tangan karo tamu lahir lan batin dunia akhirat raiso jiwa numpake beca keliling kota mamai saya karo soma mamai iis kanggo Mama Iis sayang Dian Wijaya Mama Iis Mas yang bayari ayah najwa sayang ayah najwa matur kesuwun Dian Wijaya Mama Iis wong sing paling sayang Mama Iis Mama Iis sing ditembangi siapa? Mimi Acinata Mimi Haji Mimi Acinata dewe Mimi Haji Nata sayang kantunan disarang Mama Iis matur kesuwun Mama Iis wong sing paling emang Mama Iis sayang lambi abang nanggone depan guru sayang wong lara keliling matane Mama Iis sayang Haji Dayat sing paling sayang Haji Dayat Mama Iis sayang Nokian sayang Nokian Dun Nokian sayang Nokian mani Ancelali Nokian sayang Mama Iis sayang gawe kelingan
Kelambi abang Mama Bayu ngangkone Mama Bayu matur kesuwun pantang teman Mama Bayu oh Mama Dinata sayang Mama Dinata gawe kiri Alhamdulillah ya. Satu buah adat tradisi Temuan baru saja berlalu.